Биздин көз часы бияка машина кирип кетти. Аман болдук кene. Аманбы я? Я. Бала жокпу? Я. Oldu temir ele. Биздин көзү чолуп кетти да байкелер. Жүрөк токтоп калды. Бул эмне болуп жүрүп кетти аркасы я? Аркасы сүйрөдү. Оталдыбы? Немен кирейинби? Кандай кылып чыгарабыз я? Маякта машиналарды токтой коюп эле сүйрөп чыгарып салалы. Машиналарды токтотуп туруп эле сүйрөп чыгаралы. Азыр маякта бир 5-6 машина токтотсок эле 20-30 бала болсо азыр могу сүйрөп чыгып салабыз бат эле. Туугандар, сак болуңуздар, абайлаңыздар. Мончук ушул машина жай эле келаткан. Салондо жок, зимний эле экен. Салондо 3 адам, жалаң эркек кишилер экен. Анан эми азыр ушул адамдар бат эле токтоп чогула калды. Жауап шағында Ушунча адам топтолду. Азыр ушунча адам жөнүнө чыгарып беребиз да. Жөнүнө эле чыгарып беребиз. Adam güçlü da. Taş katır kal geçiyor. Taş katır kal taş kal. Allah. Туғандар жаман көріп келе, ана сен видеоға таптасың, не жардам берген. Шунша адамды çoğaltқанға жолға шығып адам топтадық. Ана мен мұнымен адамдың қырғыздың ынтымақтығын көргізгім келді да туғандар. Ассалаумалейкум, Манаста тұрабыз, КБК'да тос отат. Мыйзамға бас игіледі деді. Қарапайым ел қысқасы түгей дегенбізді. Мен бұл бийлікті сындабайым. Негізі ойладым еле мені шуны чечіп берет деп. Эми қанша күн машинамыз жатат билбейм, азыр ушу алып кете турган болдум машинаны. Буну башында чечіп бериш керек эле. Айлабак эми машинаны апарып беребиз. Туугандар. Замир, алтын, эртең Жалал Абадта рейд болот экен. Мен кирдим. Ассаламу алейкум барыңарга. Мыйзамга баш ийебиз. Башка не кылабыз? Поделка эмеспи? Короче, кирет кесиң. Шулардын катарында бир ай жатабыз биз аны. Фит российский номер изделип атат дейт, уже российский номерлерди эм тыгат экен. Андрейдин атындабы, кимдин атында, короче, өлдү. Иттер, мына здание полный толду, ona менин машинам лодкасы менен. Мынакей. Ош, КБК. Бүгүн 1 декабрь болуп калды. Мына машиналардын баардыгы келип турат. Мында бир автобус турат.